هەرچەندە وەزارەتی بازرگانی عێراق کاتی دیاری کردبوو و دواتر پرۆسەکەی کۆتایی پێهێنا و ڕایگەیان کە کۆتایی پێهێناوە، بەڵام لەبەر پێویست بوون سایلۆی زاخۆ بڕیاری داوە کە بە ڕەزامەندی ماوەکەی درێژ بکرێتەوە بۆی زۆرترین گەرمی جوتیارانی سنوورەکە وەربگیرێت. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر حەسەن محەممەد پەیامنێری کورسات نیوز لە زاخۆ زانیاریمان پێدەدا. سایلۆ زاخۆینە وەکویا دیار دوێنادا ژ لە پشت من دیار پرۆسا وەرگرتنا گەنمێ جوتیاران بەردەوامە لێ گۆڕای زانیاران پازدەی هەیڤێ ئەڤروکە دوماهێک ڕۆژ بژ بووی وەرگرتنا گەنمێ جوتیاران لێ هەیەنهاژی جوتیار بژن سەردانا سایلۆ زاخۆتکن گەنمێ خوا بژن کۆمکۆم بە بارهەلگرا ئەتینە سایلۆ زاخۆ ji بووی هەندێ بزانین ئەڤروکە دە دوماهێک ئەدیان ژێ دەدەم هێتا درێژکردن چەند گەنم بۆ زاخۆ هاتیە دیارکردن دێ چەند گەنم هێتا وەرگرتن ji بووی زانیارین زێدەتر jî ئۆمێد سەعدی ئەندازیار و ڕێڤەبەرê تاقیگەها سایلۆ زاخۆ digelmeda سێدا ئەگەر tu digelme harîkar bî ji bûyî me behez li hindê bikî sêda cariya spîsyal destpêkê ji te bikim tu me behez bike Evrûkê dumohêk rojê wergirtina genmê cûteran bûye ev mawe dihêta dirêjkirin û heta kengî di berdewam bê wekû diyar ku ev mawê wergirtina genimî hatiye dirêjkirinê heta hejdey heyvê roja şembiyê û heta nûke teqrîben nîzîkî 20,000 tanên genimî hatiye wergirtin Saylo Zaxû û wek ya hatî destnîşankirinê ku heta 21,000 tanên genimî dête wergirtin. سێدان بژن 20,000 تان گەنم بێنە وەرگرتن و ساڵا geleka xêrûbêr bû bijin genmekî zor hatiye Saylo Zaxû plan heye zêdetir bihêta wergirtin نخير يعني يي ماي جانم جوتيارا دي جالك مينت يعني هندي افا اموار جرن دي هندي وي تجار احتمال مينت العرضه بل باتني 21,000 تان دين ورگرتني اف مينت العرضه و چه پلان هيا هنكو اف گنم مينت العرضه في گرم جوتيارا هندك كو وزاره چاندني احتمال هندك كومباني ابي جانمي ورگرن بل حتى في گاوي چ دياردي نب شوي كي فرمي كو سرچ ريجا و سرچ بيور ديتا ورگرتن حتی او گنمه کوشلای کمپانیا و شلای هندک بازرگانان و بهتا ورگرتن هر الگورای بجن زانیاری دست که هر دل گورای سعرا سایلو بجن گورای حکمت بدیان جی بهای که دست نشان کردن هیچ بهای نهات دست نشان حتی نوکه هیچ نهات دست نشان کردن و چه فرمی دیار نمیه سپاس ام سعدی برپرس بجن تاقیگاه سایلو زاخو اندازیار تاقیگاه سایلو زاخو گل مدبی هر وقتی بحث کردی کو سالا سالا اگج سالن گلکاپ خیروبر بو گلمی جوتیاران بجن تایبت الزاخو رجا کازورا گلمی برهم هاتیا ل بتنه 21,000 طن جبوی سایلو زاخو دیار کردن اوان بحث الهند که هر واسه جوتیاران بخواجی گازنده هنه کو بجن رجا وان که مداخاز جا عالم پیوندی دار داخاز جا حکومت عراق دیگن کو پشکا گلمی جوتیاران بهتا بلند کردن به تایبتی الزاخو کو بجن بشویه گشتل سرانسر هرم کوردستان نزدیکی 400,000 تنان هاتیه دست نشان کردن الهمی پارزگاه هرم کوردستان از بارم اف کشه کو جوتیار داخواست دکن پشکا گرمی وانا بهتا زیاده کردن